teman-teman kuliah ya kejenis hok kena berlengkap jong Jowai Diocese. Keadu praterik ukela lengkap arhajan riu kedai kesisat jingkan mau ha kekhanatan jong Jyllaniam Jowai. Kasih kebang dak dari jingkemen bagi jingkerku yiki padunet jong kebalang Katolik hari lom jantia. Hakabak pa bukut Benedict bakan riu. Ula penberapa iba bala play Jyllaniam Jowai kabala pihak na Jyllaniam ba Silom. Dan jinayay jong play Upo Francis Upo Benedict bakan riu. Ula ibit idang pak lejit jauh pada Vincent tempat bam kuai hiyin play bandong pun menong serai benengkong jong Jyllaniam Jowai. Kumta hak atrik unai yong arjan riu. Lapan ketang Bishop U da Unoncio, Most Reverend Pedro Lopez Quintana Hasilom. Most Reverend Vincent tempat oleh senti yang ket Bishop ha Jyllaniam Jowai ha galatrik unai yong a hajar riu. Ha kapo pada play yang Jyllaniam Jowai kiparingat Katolik kindat kumba riu rosan hajar buat. Diocese kedon sekotli di Paris hapua kesimpannya jong nyamut kilendok soblay kejela bat cipamut kilendok soblay runyan harkat ketinggi telang jong amut ki brother bat safamut ki sister. Umur Reverend Vincent keempat ula serai ya Jyllaniam Jowai sansnem kenti tak hadu ba undaklan no ha kalato dorik unaitum arhaja tatway. Banteng yang kam serai mesin baban omsa tuli ke Jyllaniam Jowai klem unong serai kilenggo adalah kilibit banjet jauh Reverend Father Hilarius Lamare bandong Diocesan Administrator ke Jyllaniam Jowai. Hadin asdam chicken Upo Francis ulatung ya Archbishop balasong tat Thomas Menam Parampil bandong Apostolic Administrator jong Jowai Diocese. Kadingnay kelanang Roy, baklanang sotiet habitingin kestaan dari para penget. Kadinon kami kenang seran mesin kelanang dawa. Kumta dari tingkatku, baking ayayu blay. Lalaban play di katokan ni teli ke Paris, hapot ngilam jong Archbishop Thomas Menam Parampil. Ublay lasna pejinduwa di padu bat sampai no yagi kondu. Kumtau Pope Francis ulatung ya Most Reverend Victor Lindo Bishop Kenongstein Diocese bandong no serai bukura ubalanong Bishop A jong Jowai Diocese. Most Reverend Victor Lindo ulai di sekri di padu net Jyllaniam Jowai hado kekhasan terik ubnai risau dong snap anjak nado usnam nado ka kanditrik ubnai risau anjak kandil hado ka bupratrik unopra arhajar atau hadin berperkendrian noya Most Reverend Victor Lindo na Jowai Diocese Sensilong Diocese kilendo kilejit dari Reverend Father Ferdinand Kar bandong Diocesan Administrator ke Jyllaniam kata nado katratrik urumpang arhajar ataway hado kati penrayu Bishop pelejit jong Jowai Diocese katratrik unaitung arhajar ataway daw Pope Francis. Kumta berpempurai ya kumunang serai bakledo jong Jyllaniam Jowai. Dapat ketang Bishop habsiterik unai risau arhajar ataway da Most Reverend Victor Lindo Archbishop jong Jyllaniam ba Silom. Most Reverend Ferdinand Kar uladong mo serai balay jong Jyllaniam Jowai kami. Nado hado mentang hapo ke Jyllaniam Jowai dan katra tuli ke Paris. Lalu atuli ke Jyllaniam kentup yasan tuli ke Health Center, kawai ke Pastoral Center, kawai ke Technical School, kawai ke college habenti hati, pak kawai ke seminary mulam. Kakum ke seminary tong snap abuar,
Kajingbon kamipa Invite Catholic kalalong kumba silak apo wahejar kendas pa niyo prangot. Kilenggo kebalai trai pok Jyllaniam Jowai kidon kumba sanphom ringut. Apo amut kilenggo soble kitelang. Balai musamut kilenggo soble ringgam. Harangkat ki brother bat ki sister. Ki brother ki berapukha ilde berlog lenggo Jyllaniam kidon laju prangot. Kata kerangut ki bapule ya ke theology ha Korean Theological College Maulai, basangut ki barang la residency. Khalangut ki bapule philosophy ha Praskin College Shillong, prangut ki badan ha spiritual course ha Sabua Assam, Chispa labu angut ki dan ha Joseph Nadini Seminary Umulong.